forstår det godt fra vores sang, og Ole Teardrops er det mest unikke og fantastiske Danmark har stillet med i Melodi Grand Prix i mange år. En flot melodi, en fantastisk solist og en gennemført sceneshow. Med sig på scenen har Emilie Forrest 2 af drengene fra Copenhagen Drummers. Det er Jakob Bogø, som også spiller på fløjte undervejs, og så er det Morten Spæt. Det hele bliver tilsat flot lys og fyrværkeri, og straks henter sejren i det danske Melodi Grand Prix i den her sang udråbt som favorit til at vinde i aften. Ja, i dag har vi været større favoritter end svenskerne var sidste år. Hold på Emilie, og til jer alle sammen hjemme i Danmark. Nyd de næste 3 minutter. Det bliver fantastisk. Det er Danmark. Each other apart, it's so why do we make it so? Only got us now, we only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times do we win and lose? How many times do we break the rules between us? Only take us. How many times do we have to fall? How many times do we get it wrong between us? Only take us. Let's leave the past behind us. I fall on, want to each other apart. It's time why do we make it so? Look at us now, we only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me how many times do we win and lose? How many times do we break the rules between us? Only take us. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only take us. Let's go between us. Let's go between us. Only take us. Let's go between us. Let's go between us. How many times do we win and lose? How many times do we break the rules between us? Only take us. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only take us. Only take us. Fantastiske flade danskere, men jeg er sikker på, at Danmark har sat scenen på plads her til aften. Den her sang har simpelthen alt det, der skal til. Derfor